Good morning friends, welcome to Timon Vlogs. La pen fini ke last December lo la pen hedi ni non adap lo non hang Timon pen si ni non tumorong mane hemrai he phak ke that do mane fini last December ni fon phak ke that la sila so phak octonam do ni pial he la sinang la no ke cheng me je tok oklang ni hedi oklang bon phak ok la pen no ton pen hemrai hedi phak that ni pial he la siama sini tanom octonam chomla ke la sab tu di la si cái chèn pen thì chúng ta nó là pen thì các bạn tôm morning view nó tê chèn con á nó đầm mắm nó của hem nương cái gì nó này ui nhỉ sao hem nó nó đầm mắm nó hem ăn em ăn đâu thì đầm mắm nó ui nhỉ sao hem nó đi đó đừng như có đừng nặng quá quá क्या हुआ ये? गाँव पे कम दूरे गाँव पे क्या है? आज क्या है? ना मैं वाटते थी। हाँ ठीक है मोहन हटा हम कर हटे हटा पड़ो हाँ ये मिली जाएगी नहीं ये लॉक नहीं मैं मोर हाँ एक तो ले ले आर तक भी है ना ये रात ले ले मुझे non ke ok nam damet pen chỉ bằng thứ lo ở nita thể thủ lo yo non mang ke ở nita jo ok nam thể thủ lo mang ke ekdom pinin wan lo yo ở bạc năng có là phần wow cha đi á là cái pu chum nó hẹn chỉ lướt là cái mang lên nó là phải non cái size so size thằng con non mang cái con lini vet kendon tapi interest pi lagi local di hem si pangrang apo la bang cái best nó thằng con yo okay dom test me of the size do what tom jo dan sa pawet mati di non mang cái han có đây guys guys non ke kan tangan lo ke su punai lo non bang ke o pibo mane kang tang ya di bang payment ko na pen no na ko bang ke 1 siling kon po la pen